سنة جبو خالق الكائنات والصلاة والسلام على سلسلة المخلوقات محمد عليه الصلاة والسلام. وجبك عزيز كلمة باورمند ام بوا سلام وبركات خدا عز وجل سلام دكن او دویجن برکت خدا لسروبه ایرو میجرمه آرمزان عدالت انتخازم لدردور عدالت و هرونورن عدالت چیه دین اسلام ده و خدا عز وجل شما قوتي عدالت وعدالت حقوقك نوع مروحية جترف خدا عز وجل ده جبو همون إنسانية راحتية کو خدا عز وجل بیاد قرآن پیروز دا نازل کریه هر خطیب جی و دروز جمعه دا پشت خطبه را وی آیت تکرار دخونن همو عالم اسلام جی بیا گهدارید که إن الله يأمر بالعدل والإحسان خدا عز وجل أمر دك بعدالته وبكيرهاتك أمر واهية دوی داره دو حب بيو هنا يك أمر بعدالته یک شی امری بکیرهاتن مروباهیه. اگر امیزه بکن خدا عز وجل عدالت دکن نرخ جیانه دوی اوامره که بنا دوی هون لرو جیهانه به عدالت تبگرن. و هون کیرهاتنا مروباهیه بکن. هون کیری مروباهیه ورن. و دما هون به عدالت تب نگرن هون بکیری مروباهیه نه او چاق هون بزنبن که اوامر خدا دنوا جواکی دا نهاتیه بیکاینی خدا عز وجل امته کی جبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام را دوید ویم امته کی چیکر او امت حقی جبو انسان را دویجن به حقی جی تودگارن و به حقی عدالت خو نشان دادن کلو د جواک اسلامی دا و امت پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخود دگاره که خدا عز وجل گوتیه ما امتك چه کریه او امتا به عدالت تردگارن و به عدالتش حکمیت کرد خود کدراوی آیتا جلیله دا دوینه دوی امتا اسلامی لی بگاره امتا محمد علیه الصلاة والسلام لی بگاره روشنبیلی که دویجن ام عالم جواکا اسلامی نه دوی که لی بگاره اهل طریقتا و دوی لی بگارن و جماعات دوی لی بگارن انسانی که دویجن ام بفقها اسلامی یعنی به شریعت اسلامی برای که پیکن ام دخوازم بگوری وی جیان خوب بردوام بکن دوی لی بگارن و خدا عز وجل امرید که به عدالت و ربا جحمو منهیات خداییه دوی که جحمو تشت خدا عز وجل قدخه کریه زیبره نرم جیانا دناو انسانیت دایه انسانیتی بوان نرم جیانی بکه ایرو گلو نرم جیانی دناو انسانیت دایه و ام گلک جه پیغمبر علیه الصلاة والسلام میناکی عدلی دادن ام گلک صحابه کرام جی میناکی عدلی دادن دخازم میناکی که عدلی جی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بدن روزه کی او یهودی کی لسر کرکی کی بهدو نکرد اوی گو کرکی منه یهودی گو کرکی منه دستی مدایه حضرت علی رضی الله تعالی عنه گو مبی کرکی ندایه و نفروتیه کرکی منه او چونجا حاکم شریعت جوان سوال کرد یا گو یا علی اف کرکی تا بلی گو کرکی منه من نفروتیه و من ندایه جی یهودی گو کرکی منه و دستی مدایه و حاکم شریعت زبری سر حضرت علی رضی الله تعالی عنه گو یا علی تو چه دویجی گو اف کرک ایتا شهادت هنه گو بله حضرت حسن کوری من و قنبری کوله من گو وانا شهاده من اوی حاکم شریعت گو شهادت کوری جباوه را در وصل نابه ده همان دمی دایا کوله سیده را حضرت علی سوال کرد گو یا قاضی گو دوی که شهادت انسان کی که پیغمبر خدا عز وجل ده حقی ویدا گوتیا سید شباب اهل الجنه سید خورت اهل جنت شهادت اوی چه در واسنابه گو بله ای کجورا گوتیا سید اهل جنت کو اوی بریاری جی اوی هانیه ام جی لسر بریاری کی محمدی علیه الصلاة والسلام
ولی مدل عدالت دنا و اسلام دا جواکا اسلام دا محمد علیه الصلاة والسلام ویا مدل زار و زمانه مدل ارق و نسبه خدا عز وجل دبي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ما هو جميل وجنا كي تشكرن شعبا ملت قبيلة جهف تشكرن جهف جدا تشكرن إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن مشاركي وأن قنجي لجم خدا كد تشارشوي قانوني دا تف دقارن أو إنسانا إيرو تشبيه خدا عز وجل كد وجه ما هو جميل وجنا كي تشكرن بيا آيات جلية ما هو شعبة قبيلة ملت شكرنا جبوكو هون هفدو رئيس بگرينه دوی آيات جليلة دا حتى ني مفسر دبيجنا يا إنسان كد تاريخ دا هاتن إنكار کرنه جواجبات مسلمان يا كهرم بدست يبگرينه بين النابي ويج دا تاريخ دا بدن نويساندنه ببيجن بيا خلق خدايا وجبر ويجي بأسما خدا جيان دكه دبن سكا خدا دايه وجي ويجي دزاغون إنساني دا هي ليه ev îro di nava civaka İslamê da berova jî biye. Viya biye inkar, teqwa jî biye zulm û zordarî. Çerçeva kanûnî jiyana çerçeva kanûnî jî biye zulm û zordarî. Gelo em viya li ku derê divînin di nava cîhanê de van nirxane hene. û bi rastî ku gava meriv tîne bîra xwe meriv mizedike salvegera Enfalê ye. Di Enfalê de ayetekî celîle hebû ji hukm û ehkamê Xweda dihat qisedanê û Xweda Azze ve Celle hinek hukm û ehkama ji bo müşrikatê da danî bû. Lê ew civaka ku Enfal û li Iraqê bi ser de hat wî civakê hemû Müslüman bû. û bi wî ayetê celîle dihatin qetlîam kirinê. Di nava wan da bê cudatiya di navbera zaroka da, bê cudatiya di navbera pîr û ixtiyara da, bê cudatiya di navbera feqîr û nexweş û zar û zeîfa da. Her insan ji bo wî qetlîamê re dihate her qetlîam li ser wan insana dihate girtinê. Lê em deme ku mêze bikin gelo emrê Xweda Azze ve Celle di vê derê de hebû an na. Xweda Azze ve Celle gotibû ve la teqtulû nekuşin. Ev kuştin li cewan reîs û zordara hatibû ji bîrvakirinê. Zemanekî çawa ji serî insana kele çêdikirin û ji cendekî insana kele çêdikirin û ya ji xwe re dikirin nav û nîşan totemê wana da danîn ku îro jî hîna evana tenê tekrar kirinê ew rojî li wê derê wî bêxwedatiyê bi wan însanê dîktatûr girtibûn û biryara qetlîama mirovahiyê dan. Bi hatina Remezana pîroz em hêvîdarin ku Xweda Azze ve Celle destê hemû mirovahiyê ji van qetlîama bişo. Xweda Azze ve Celle van zalim û zordara li ser miletê feqîr û jar û belengaz hukmran neke. Lê bi rastî min carekî bû nesîb bi wan merzela ziyaret kir. Navê wan keçika teva Xetîce Ayşe bû. Navê wan Fatma û Betûl bû. Salê wan sisê bû, çar bûn, pênc bû. Bêguneh bûn. û Xweda Azze ve Celle gotibû ve îlel meyûdetî keyfe lîme qutilet. û gelo ew keçik ji bo çi hat kuştinê. Wan zarokana navê wan navê İslamê bûn. Wan zarokê dinê jî navê wan Mihemed bûn, Ehmed bûn, Abdullah bûn, Mehmûd bûn, Abdurrahman bûn, navê wana hemû navê İslamê bû. Lê ku ê wana qetlîam kiribû jî Müslümanekî bû. û bi navê İslamê tevdigeriya. Di destê wî de jî biryarê Qur'ana pîroz hebû. Lê di modelê Xwedayî da ku Xweda Azze ve Celle wê çara dibû inna Allah ya'muru bil adli vel ihsan edalet ji bo wan însanan jî gere bi hatana pêkanînê. Wan însanana jî jiyana xwe a dunyayê bikirana. Wan însanana jî zar û zimanê xwe biaxifiyana. Wan însanana jî bikarbina rometa xwe a dunyayê bi xwe tekûz bikin. û bi xwe destûrê xwe bi xwe bidin. Çunkî di ayeta ku me ya dinê xwend. İnna Allah ya'muru bil adli وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعبا وقبائل لتعارفوا ما هو جميل وجنكي شعبة قبيلة ملت شي كرنا جهوكم جدورا رئيس بغرينه بس رئيس داري كي لبي داري نبو قالوا گناهي وان إنسانا چبو وان زاروكي پچوك چما بلكي دناوي جواب كده ام ببيجن گناه بار هبو ايكو جزاي حق كربون هبو بس گناهي وان زاروكي پچوك أحمد ومحمد ومحمود چبو عائشه و خدیجه و فاطمه و بتول چو کو خدا عز و جل د قرآن پیروز گوتو ولا تزیر وازره وزر اخرى تو کسک دبنی گناه بریا ادنی دا ناچه صدم خود شو جبو چه عالم اسلام چما همو جوان بیاره کرمان
ایرو دولتکی وک دولت عراقی که وی قد فعالی وی قتل عام هانیکایه باش وخانی وی دوجت وی اوا شرم مروواهیه شما دبریا که هینا وی شرمین نبو بو حشی والسری وبا واج قایناغ دینی خود جرومت محمدی علیه الصلاة والسلام و قانون خدایی و دستور بگرتانا او آلا لسر الله اکبر هاتو نویساندنه و وی ناوی الله اکبر مزنتری جزل ما خوب کرا چیتر نبو لیم هیویدارن که دوی قرآنا پیروز دا نرخی که جبو مروایی هاتنا شاندنه همو جبو انسانیت را ورم پیکانینه و جبو ویج خدا عز و جل جبو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی یا محمد میجاری که مجتر هات شاندنه دا عدالت دا دا حقوق مروایی دا توانا ببیشه گازی انسانا که انسانا ارشاد بکه و بانا بتدویشی جی پس تقوم کما امرت شاش ترى سر الراس هاتيا قوتني تويوسا سر الراس بدي جواكي توي سر الراس توي ده قانون زاغوني كد دي تجار توي دوان قانون زاغونا ده خطا نكي تجار او انسان سردست ده نوا جواكي ده هنا توي تابعي هواي واناش نبي هواي وان نفسي چه خواست قطعاما جواكي خواست انكاري خواست امهاي خواست توي وانا دستور ندي اويا اوامره كي خدا عز وجل دوی ببیشی من ایمان ببی پرتوکا پیروزا کو خدا عز و جل جبو انسانیت رشاندیه مپی ایمان آنیه و امرتو لیاعدل بینکم از هاتم امر کرنی جبو کو از عدالت دنافبر و دا پیک بینم محمد علیه الصلاة والسلام هات عدالت دنافبر مرواهی دا پیک آنی و دولتا انسان جکوله آن درباس ندبو و جن جاریه بون لسوقاقا بون پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو که وانا جوی روشه رزگار بکه تکوشینه کی مزن دادا و ایلکاویا هر مزن آزاد کرنا کوله آبو آزاد کرنا جاریه آبو جبو ویجی سلمان فارسی سهیل رومی عمار کر یاسر بلال حبشی وانا مدل اسلامی بود وانا دنا و جواک عرب دا جی دگرتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وانا به عرب و نشارت بود نگوت بو سلمان عربی نگوت بو سهیل عربی نگوت بو جوان عربی گوت بو جوان کردی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وانا حمیا و ها نرخانده بود بلکی دلیوی جواکی با وانا گرم نبو ندخواستن کوله دنا و وانا نافدار ببن جبو بلال حبشی را دگوتن کوری قشکی راش پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگو این بلال من اهل البيت این بلال ابن اسلام دگو بلال کور اسلامه جبو سلمان فارسی دگوتن جفلان دریه و دخواستن رومتی وی صحابتی برشیر بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی دگو سلمان من اهل البيت سلمان کور مالا میه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام و حال خودی درد کرد لیم ایرو لنام جواکا اسلام میزه بکن لریوبری مسلمان میزه بکن چه قصدکارن لانسانیت خودی درکبن چه قصدکارن مظلوم ظالم بپاریزن و دما که هاتن سر و کرسی سلطنت تو میزه دکی چه قصد عادل بن ظالم هری ظالم ترد بن جبو بیاشی دوی که مقام و موقع انسان چد به برابر به تجار عدالت خدایی جبر شعب خدا نخه و تجار جبیر نکه که خدا عز و جل امر انسانیت کریه به عدالته ده همان دمی داوی شیرتا هری مزن جبو چقا جبو مالباتا جبو جواکا هبه جوی زیده ترجی جبو رئیس و ریبه برهیه دوی رئیس و ریوبری ولاتا جی به عدالت خدایی تب بگرن نرخ و نرم که خدا عز و جل جبو مروحی رشاندیه وانا بپاریزه لسد مخابن ام جدنما محمد علیه الصلاة والسلام دست پی بکن حتانی ایروی ما یعنی روژا که امتیدا جیان دکن به قتل عاما بکم کجیا جیان تجیه حسر چاوی دایکا وقت چه مادشن قیرین و گریانه دو باوا دنگوان لعسمانایه و رومتا جیان نمایه و هر انسان که کج بو د دنیا دا
هنک دها دستکفت یا به دست بخه جیان خود لسر تنبوینا جار و ضعیف آواد که لیویا نه قانونه کی خداییه و تو پیغمبر کیجی دوی واری هانیکا دا نه هاتیه شاندنه بگوری باوری اسلامی 124,000 پیغمبر دویجه 313 حب امت وانه هنه وان 313 حب قدان امت امری وانه هاتیه کرنه که لکلکا مظلومه جی بگرینه و ما کو حقوق لکلکا مظلومه جی بگرینه و ما کو حقوق مظلومه ظالمان پاریزه جبوویا خدا عز و جل پیغمبر شاندیه لی ایرو ایکو دگوتنی دا دویجن ام مسلمانن آیت خدا دخونن او دویجن بسم الله و یا الله اکبر دویجن دنگی وانان به عسمانان دکوه رومت هری اول رومت انسانیت وانا هلدای بنی پیه خود و عدالت قرآن پیروز وانا بروواجی کریه دما بوری دا بحثا کو مجه کرد دما کو حضرت علی قاضی سوال کرد گوت تو شهادت سید اهل جنت قبول ناکی چوا قبول ناکی گوش پیغمبر هیم بومه و یهودی لوی داره گو بله او دینی کو عدالت بی عدالت هانی پیک بینه شهادت لاویج باوی را قبول نکه از جوی دینی قبول بکن بو اندام دین اسلامی براستی اگر دین اسلامی پیروز دا انسانی کو ایرو جواکا برای بادبن در راستیا قرآن پیروز دا نیزی که عدالت ببانا بلکه وی ایرو انسانی کل دروای قرآن پیروز جمعوان ای مدل بگرتانا او به قرآن پیروز ایمان بانیانا لی ام لی مزد کن در رجلاتا ناوین دا جخینجی خونه جخینجی کینه جخینجی شینه تشتک نمایه حق و حقوق هاتیه بم پیکرنه تالان او لسر ناوه غنیمه تالان و ویرانی دست بکریه گلو وانا مدل اسلامی نه هنک ده زیدتر و از دخازم و ویا بینم زمان رجا من نجا عالم و زانیار اولی ویا جخو سوال بکن ببیشم براستی جی گلو مدل دین محمد علیه السلام اوه عدالتا کو ایرو در رجلاتا ناوین دا لسر ناو اسلام تی مشاندنه گلو عدالت آن عدالت نینه گلو ده انفالی دا چقاس عدالت هگو ایکو ده انفالی دا او قطعاما تقدیر دکرن وان عالما چقاس لراخ پیغمبر علیه السلام بون یعنی چقاس ده گوتنا قرآن پیروز دا بون ام هیویدارن خدا عز و جل که خدا عز و جل برینی وان انسان جبر بکه خدا عز و جل مجی شر ظالما بپاریزه خدا عز و جل دبیر رمضان هانیکا دا سعادت رومتا مرواهی لسر عدالت لسر دلو میجی رغبرا بده نقش کرنه مظلوم آج شر ظالما بپاریزه و رمضان و پیروز مبارک به افطار و مبارک